kita gerek mak galu dia namanya racun na pake na dupa sila yo po makoko atawe hais ang kamanan niya rupa na racungin na dia namanya jadi pak namo tau kasi de to na nilaw do dia biasa to kasi milaw do maka da kung kanya sebe nasa mamagi-magi kasi nasa lama ase natin nawat dito lomak daros na katilolongan ya makoko tau kasi ko lali nasa nyanyamar to sugi apa makana nyanyamar to sugi tak dengi pak dongan ni itu saling mendoakan yaitu ampai pitu tau kasiasi milaw dongan ni nakala patapulo tau pandrita tu kaji sapa kio ko kampung kung katau de ganakna tani purana mak bay ni malakay na de ganakna eta suro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakay ko jumai napatasuro milaw dongan ni apa pitu tau kasiasi milaw do ko jumai itu nakala ko patapulo tau pandrita milaw do yero tasidakay tapi talawi bolana ceneki sampai kado yano kanya tau madareke ya pak makato jete gatau madareke ni kasay gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana to limelo elek bantuan indok dareke ni sananya tu penak din nami dia namanya genap kami to tau makoto pak cacapu kolino itu tau makai dareke cacapu dia meto iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ngalata alamak dalari marani yang itu sampai kong ke masalata ala ki wajen ni tasuju masampaja ya teh mako kong ke masalana ko mi Facebook na taro apa tama panoki ko statusnya aga nasa aku menyesal aregi makada hatiku pecah wah napa na tadi gambar lope-lope repak kana tahu mak puji mak gagu nasa sabar sai wah iya tapi dia tora ko ibu-ibu muslimat na pasetana deh iya. Banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu. Tapan nenungan. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil qulub. Kita baca-baca ya roh. Masa sering kita baca. Aja mau talandai makanya untuk beli bola ta wae. Malasannya beli bola aku boleh pengajian. Deto kana beti sarapa. As-salawat ki magi. Ia tu salawati bil qulub Pak Burah. Ya ko angka tahu tu 5 kali lihat papinak dina madari mak barak barona cede-cede tak sela-selang kata mak tu madari mak barak barona dia namanya matindro abu mimonina gaga tak selasi ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu Pak Burah ia tu untuk watakalewe kan wa afiatil abad